Tumuzuliza akyali muwanda yanguwa otambule onyikewo. Ndi nomukuru sana omu alugege football. Sema mama Musa Francis Taiga. Iwe kota kujaganya chichi. Nsemerirwa muno aboko amasemerwa maingi muno. Abokora Bishop Robert Muhirwa ka Bishop weitwa Fort Portal Diocese. Nwalugendo kwebembera omukoro mu kikaro kya Namugongo. Mpulire nsemerirwa muno. Kana abantu bona bacyanganukire bali mu kumacinga basemerira mbacyanganuka nebalya nebanywa nabasemererwa habukuru Fort niyege kwebembera omukoro okuwulira ota saa zino nambali nti omuli Namugongo okuruka kutambula kilomita 3 nezikulabamu nkanyonko kunabandize guno murundi gwangu okubanza nkabanza inyuma uko na gurukyaga bitu bwirabuno nkakwata mahanda na rubata betu mpulire ndukurungi muno na bagenzi bange bona nasanga ngo omukurubata harimo ebirungi bingi byo muntu byo kutungiramo kusubira kyano saa zino nkurololi hayina mbali misa ekuja kubera mukusemerwa kwange korora kimungu ndoleriro rutali nimpuro moyo gwange toine kokoso kunyetegereza betu mbomezi bwange ninsabira buli muntu wena arole moyo gwe mwagwe 2023 asemeye kuroneja najaguza Namugongo. Abo nibo barugirege Fort Portal abatambwirege kilomita 13 nezikulabamu. Nyenkya niro runaku mulindwa dotulindire Fort Portal tuwereze ebizina ebirungi. Mali ne owekitinisa Robert Muhirwa Bishop nuwa kuja kulembera misa. Ebisigaire byona tujja kuba ntubawereza a TV West Live namwano akigwa ky'abakatoliki na akigwa ky'abakristayo. Naye ndinzire mwena waitu muzulizi atambula ije nyenkya nuwa kujja kuba natuwa ebisigaire byona. Kambagarure mu studio nsigaire Deo kyaligonza hano Namugongo. Deo, thank you so much. We are grateful.